Yengbiraba Punamapu, Sharasandra Sharamani Pek News ki Manung Hutna Taramuk Sari. Ngase Manung Hutna Kanagada Wapam say implementation of Pay Commission amasung no work no pay. Akoigi JAC Joint Administrative Council of AMTUC amasung AMGEO na animang na changchalakpa Pay Commission na pidiba Pay Commission lepa masigi senpam tolopsi phangan biu habi demand duni aduga nakana maromda ngarang se akoigi Bisenpur gi social welfare gi kanoda office ta chapakanda hujik masigi keno su pubiraba mantri nemcha kui kai khumnajiriba social welfare and corporation minister nemcha kui jena masi surprise visit ne visit chapakanda lerim phim sing kai sing du yengakanda no work no pay se yan han base masi yam thuba matamda yam athuba matamda mahakna pujariba department haibatai department sing kita masi yam thuna chanhan gani haibagi wafam phongdoki Lady Wapam Singh say Maroon Hojik Pay Commission ki implement to Nato Hibama, Aduga no work no pay Wapam Singh say Masikarai Box and Bayabazano, Maswai Kari Legani, having Matango Kanazalavi, Tanzani, Lona Langan Bilbaki Singh, I get it in the Pambi Dr. Chinglen Meisnam, Assistant Professor, Department of Economics, Manipur University, was attending Taramno Sari. That was a Chinglen Oil Langan Bilbasi, Surrender A Shishak, Joint Director, Social Welfare, I surrender to Taramno Sari. Ado hiya ta thangna phami najari base Biken Singh Laitonjam Secretary General JAC AMTUC and AMGEO ni hoja Biken su taram nok sari hoja Biken ngasi gesi implementation of Pay demanding maroina JAC AMTUC AMGEO na hoji kana demand to risi Pay Commission do implement to ba phom dune adu ihanan base hoja Biken da lakcha patai hoji phawuda mase khanaba gi matam sarkar gi makai de su hairakhibu mali adoi matam singdo loishala abra adu hojik se Maruina, Lai Wapam say Handaki budget Masigi Pay Pitok Hinabagi Wapam see reflect to do Wapam Zutoli, so I see the Karahan and Nungangba, Tanik Popim to Hangal, Pay Wapam Dura, Natraga Makata, Karikari, Kongjang Laki Pibum Dura, come in Tabining Yojapikan. Thank you. Quay 700 Pay Matang say Quayna Mamang the Su Impact Vina. Sinbi Bedegi Haiba Mafumzida, however, 17 October 2017, Pay implement of Wimatanga, Masida Kanan never the so I sham Yoja, impact the big Mike invite to Birkina, I shall Yoja Cre. Adu Makataba, I was Chatter Posida 7P Commissioner people recommendations that government employees the Pangan Biona demand of lag was in Mamangi government gi matam dagi however 2016 gi October tang Nipanda Zening Council gi bifamna loba warip amagalina na point kunito yoba satrop demand Mamangi government gi matam de leramba honorable Minister, Chief Minister, or Bobby Gimatamda, Gia Quina, Sea Percy Tala Lapani. Adobo, Tingang character or Reverend Chief Minister Mamangi, government, Magi 25 November 2016, our independence was strike or near Harpati Magi Chamber Conference on the Smitona, JAC AMTUC Taliba, point Kunitoya over Sarov demand Gimatanga, point by point, Kananin Adana. Smaituna Lakpadagi, however, government na 700 PAC implement over Yanavidamunta, Payment Committee and we Mangana Semba Matanduki Ambasu government na Kana Honabidana Maitona Sanjalapani. Ado Mamangi government na Akway Taliban demands Singh Kitang Kayumba. First step, second step, Gima, later Magagi Tarakpada, Mang governments, Magi Lawyer, Batundamu, an over government on Lakpadagi, Hoji Kaikum Nazariba, Honorable Minister being in the Palavada, Nontomban Biren, Akwishar, Vesu, an over government, Lamatunda, Nova governments, Lamatunda Quiki, joining the council MGOgi, delegation team, Miri Traumagi, Matakamasum, Miri Trauma Saba, Timamna Tankang, Ohum, Maga, Kamine. Pamina Vashida Koyam Kankri Oba Tazaba Mayama, JAC AMTUC AMGEO na Taliba point Kunitoi Manunda, point by point Kananina Dana. When I worry Shari, I do Makatarapada,
कोई सारिंग मरक्सिदा असेंबली ममांगी असेंबली सेशन दा कोई फाइनेंस इंचार्ज पुबीरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की मागी स्पीच अमदा असेंबली फ्लोर दा 7P सी मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयीसिंग दा पीबदा कईगुमदा खनबा लेते पीबा ngamgiroi gan हाइबा वफुम क्या अमा लाखिबदगी होइना अदु हेक नुआनबागा कोई रिएक्ट तौबनी मीडिया की थ्रू दा अदुगा मरी लेननसु गवर्नमेंट दा कोई पॉइंट मरी यावबा मणिपुर गवर्नमेंट आपिन अमा जॉइंट मिनिस्टर काउंसिल M2 MGO की आपिन तौ अदुगी मखा तारपदा अमो 26 October 2017 दा अमुकसु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा ओमसु राव लोइना नसागी 7P की मतंग दा अमसु लाइरिबा डिमांड so basically many rounds of talk had already taken place but so far positive response to mukti phangdabi wafum dri oja Biken positive response di phangi akhoi no si pami ba posi thabak to on thok pudune adu moina si hai si adugi 26 October 2017 gi chief minister ki conference hall da sari ba wari si chief secretary yaure adagi principal secretary finance yaure lo yaure maru oi ba sing adu moina hairak was last 3 months khakti akhoi gi employees gi mihusing akhoi delegate team da 3 months khakti ngai bio akhoi gi 7 page implement taubo honabada technical points mayam leibani na 3 months ti ngai bio na harakpadi akhoi jamun khalaba tung da du ayabadi akhoi pithok jarambani ado hojik 3 months si 26 October 2017 dagi paragadi hojik 3 months si already loiraban khalle ado loiraban khalba sida du gi makha tarakpada honorable chief minister unage na khoina appointment letter 1000 baji 3 times 1000 le ado 3 times 1000 baji akhoi thajala matung na unabagi khudongsa phangdegi haugiba akhoi 14 January 2018 ji sida akhoi core committee amasu executive council ni mifam ma joint minister council M2 MGO gi office oiriba babu parada akhoi point by point discussion torom tung da government na akhoi da pirakpa thajaba letters amasung first round da honorable chief minister na thajaba pirakpa second round pirakpa third round pirakpa digi deputy chief minister oiriba akhoi gi finance in charge oibiriba singda pirakpa thajaba myam ji akhoi point by point akhoi khanani na tung da 3 months akhoi phare adugadi 3 months akhoi wakanda di 31st December da phabra na akhoi count tawjaba hai tare akhoi di am asama da lerame handaki anoba government si moigi election gi minister kana da su 7P si BJP led government si kayumba state da run torogadi 7P sungju joi gani sungju joi da pi gani ana promise toromba mayam duga mari leina 2017 asayam choromani adu ju ori film sri asadu sum khara mami samakoi ofom dre oja Biken ai round madamuk laksage oja Chinglen maroina positive response dum positive ni aduga thapak to on thorok tobduna maramor kanda khara nungnang ba pokpoduni haibagi ofom sima aduga plus karim kanda economic singshane haibi base huge economic kosam de masai si thengnagani madudi masiki 7P commission che karigumba state singna pirak po tarakati haibi ofom su leiri hai wafam singje maroina state government gi site gi yes positive response di phangibani round of talk pangthokre adu hoji pokla thabak to on thok pangam da base masiki samay karai da noma paisa du id huge amount ma chang kadobani na adu ai du effort to ngam da bugi phibam dura tokdi tongning ba khong thangjan ngam da bu wafam dura kamai tambiding yo jachungi madai du de koi transparent oiba ma chang aina ababa governance aina harisi yam transparent oina koi gi yamna magi accountability ni thijan leina madu miyam du da madu magi awahana miyam du mari leinari besing du da seng uthokpa ma madu tawba darka leina khalle madai du de koina ababa governance ma lep toise madai du ne ana aina yam toina hajaba koi gi budget se masigi mamang da koi gi magi mari leinari ba koi department sing adagi magi mari leinari ba employee sing adagi magi sinmi sing adagi magi trade union gi kangbu sing ton ba kangbu sing je masi unabagi thabak se masi ai chatha ninge pre budget consultation ai mamang jam toin ha masi assam da tawe assam da koi gi magi employee sing unai ade trade and commerce gi kangbu sing unai ton ba section gi unarakanda makhoi gi mot sil lawe even website ta makhoi ne pirakpa suggestion lawi aduga suggestion du da khwai phajana pirakpa suggestion do madu hantak gi budget se reflect to ga loine na even koi reward phau pi ni haidana koi sarkar sin encourage tawe madai du ne koi na governance ki mai quality se swai de leira ma le kan khal ka duis aduna jing Manipur gi se koi na koi haina bai wani mayam da to miyam na di koi gi budget gi manam da loina gyan ta badi na te do jing paula e
कोई अनौबा पुथोकदोरिबा बजेट से मसी अनिसुबा बजेट नि स्टेट की अनौबा सरकार की अनिसुबा बजेट ने अनिसुबा बजेट सिदैदा मसी कोई 7 पे की वाफम सी रिफ्लेक्ट तौबगी वाफम लेट्रे हाइदना मीडिया दा फोंगइसे होजी फागी ओनिदि मसी कॉन्फिडेंशियल ओइना लेगदबा पोट अमने अदु अखोई मीडिया दा मसी फंगेदन मसाई दा कोई सरकार की माइकेदगी मरी लेनरबा अथॉरिटी की माइकेदगी कोई रिएक्शन लाखपो फाव होजी फागी लेट्रिको अदु मसी लेट्रिबनिना होजी फागी ओनिदि मसी सुमेने लौरकांदा चुमेने लौरकांदा लेरिबा फिल्म सी ना कोई अफबा मेसेज अमदी हाइदि ngасai होजी हाइबिरिदो कोई ngaijari सी कोई मयाम तौनरि सिदि अनोबा गवर्नमेंट सिदि अनोबा आसा म तौरिने अन होजी अखोइन उरि सिदि केदबरे कोई लौजु तिन तोलोब सितिन ताबई मो म उरे सिदि क्रम मतम दुन हाइदा दुसु कोई एक इसकी वासी याम कन हाइबा हाइदि एसिन गे लेबाक मयाम जिगा वारी साबा होरकबा दिगि नॉर्थ ईस्ट सी अदि मरु न कोई मणिपुर सी नोंपोक थों हांगपा मतमदा अचौबा रो लौनी काइदना मताइदि कोई थाजनदना मयाम सी मदुगी वखन सागनबा मतम मने अदुगी अचौबा मंगलान लेबा मतम मने साइसिदा कोइ नो वाइ नि कइनो हाइ मतमदा स्टेट अयाम द पिनरबा इबन अवांग नोंपोक स्टेट खरदा जु पिग्रबा सुंबा 7 पे से मणिपुर दि होजि फौदा मंगलान ओइने लेरि हाइबसे मसी नुंगाइबा पाउनते अदुना मसाइदने थमजनिंगिदि अखोगी मणिपुर की लेरिबा अखोई सेंटू की फिल्म जे हानदगिसु याम हेना फब नते हौजि फत्ति अदुम खंगे अदुबो यामना कुमने येंगदि केदवरे अखोई मिसी इकोनॉमिक्स लेपदगी पॉलिटिक्स लेपदौना ओइना तवेबा रोइबदि हाइदि मिसी पॉलिटिकल विल दु लेरगदि अदि माइ डिटरमिनेशन दु लेरगदि मदु दु ngambagi अदुम थाक्तु द लेबा अदु मदु लेत्रगदि अदु ngमोइदबि फिल्म से लेबा अदुना कोई इकोनॉमिक्स दा कोई याम हेना दोमदा कोई माइनस प्लस दा होटपगी मोटा कोई पॉलिटिकल की मागी डिटरमिनेशन दु लेरगदि आइदे दु ngमगने न खले अदुना सरकार नसु मदाइ दुदा कोई लेरिबा प्रॉब्लम जिंग फजना कोई मियाम दा कोई मियाम खंगना हाइदोकपा हाइदि मियाम की नोटिस दा मदु आई थमनिंगे होजि गवर्नमेंट सिना अदुना होजि कोई से नागालैंड भौता सिगी 7 पे सी हंदक किसदगी मोइ रिफ्लेक्ट तौ अदु मोइ ममांगदगी कोखलगा पिबे वांगतनी होजि लेनरिसी स्टेट अयाम तौनरिसी हंदकी 2017 18 सिदगी कोई से 18 जिक चली बजही से मसिदैदा कोई पीबा ngमदबा कामुसु यावे अदु मकोई 18 19 दगदी पीरगनी अदु ममांगी दो कोई लाखलगा पीनी हाबसे मसि अयाम स्टेट सिंग हाय से फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर की अखोई मोई अदुमाइन तौदोरी अदगी अतै स्टेट अरुणाचल प्रदेश अदगी नागालैंड अदगी से हुजिक लूरिबन अखोई हुजिक इलेक्शन हयें चित लेरिबा त्रिपुरा से अदुना मणिपुर की सिदैदा कोई 7 पे पीबा अमसुंग पीदबसिगा अखोई त्रिपुरा की इलेक्शन के सुगसु याम हेना मरी लेनबगी पोट अम लेब मरमदि सम नाकल की कोई सिदा 7 पे पीरगदि मदुगी कानबा कोई पॉजिटिव ओइबा अखोई के इंपैक्ट है मसी त्रिपुरा की इलेक्शन दा मसी तानेबा अदु करिंबा पीद्रबा अदुगी नेगेटिव इंपैक्ट तानेबा मदि कोई जनवरी तंग निपान ngasi ngarang gi wari ni ko maisa koi gi BJP की प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह ना कोई त्रिपुरा दा अमुक हान लाउतोई हान सु लाउतोक्रे दा अमुक सु हान लाउतोई मान करी हागी बो कोइ दा I promise that 7 pay commission will be granted after formation of the government in Tripura हाइसी मा अदुम हंजन हाइ रे हेक सरकार अनोबा सरकार एक सेमबगा कोई नोआ लगा कोई 7 पे पिजनी मसी वाकुम लाउतोकनी हाइसी त्रिपुरा दे am toina हाइबा पोट अमने अदगी अमना कोई मिनिमम वेज कोई हुजिक फंगनरिबा कोई साइददी गांग नानदसु कोई इरांग तवी आशा वर्कर की लुपा थाम द लिसिंग अमफो योनो फंगदे का हाइसी हाइरिबा त्रिपुरा दुददी लुपा लिसिंग अहुंगी अदगी से अंगनवाड़ी के लुपा लिसिंग तेरे के मया योहरबने मोइदे सिगी चांग योहरबने अदुगम मफमदुदा पीरिबा वेज तो मिनिमम वेज तो अदुसु पिकमले मदु डबल पीनी हाइदना कोई अमिसान वासक पिसदे यावरिबने अदुना जे इलेक्शन जे नोनिनी द गायरबनिना कोई मणिपुर दा कोई 7 पे पीबा पीदबा नत्रगना हाइरिबा सिगी सिम वर्कर जिंगी मागी कोई सिदि पीरिबा खुसुमन जे हेंगतबगा कोई त्रिपुरा की इलेक्शन के जुसु नाकोइना कोई मरी लेनरकनेबा मसी ngarang nahana कोई मणिपुर दा 7 पे की मतंग दा कोई मेंबर मंगा हाइदि एम्प्लॉय मंगा कोई सस्पेंड तौबसे हेक तौबगा त्रिपुरा दा मोइ मियोइ लिसिंग 3 ना रेली जली हाय हाइबसी कइनो अखोई मणिपुर ददी अखोई नोइना 7 पे पीबदी लायदना कोई एम्प्लॉय सस्पेंशन तो बोई पावने लाए अदुना जि सिदना कोई नोइना 7 पे पीने हाइरि जे ओनबसी यंगो काइसी मोइ पावसी लौरगा तौरिबा समना हादा मोने पॉलिटिकल इशू ओइन ओनथोइ पॉलिटिसाइज तौरिबा असोमददी अदुना कोई मणिपुर दा कोई 7 पे पीबा अमसुंग पीदबसी गी पॉलिटिकल इंपैक्ट है मसी अतै मफम सिंगसु तागनी अदुना मसी पुनमसी आइना यंगजरकांदा आइना अपील तौजनिंगबदी कोई मणिपुर स्टेट कोई सरकार सिनसु कोई सिगी एम्प्लॉय फेडरेशन सिंग नत्रगन कोई MGO AMTUC तौरिबा कांबु सिंग मसी उनबिदना बजेट की मामांगसिदा उनबिदना सरकार की लेबा प्रॉब्लम दुसु खंगन बिबा अदु सरकार न पामिबा कोई वाफम सिंग बदु कोई पाउ फौदोकनबगी मदुई खुदोंग चाबा मा आई पीबसे चुंगदरा इन खल ओके
इसे सरेंडर इलेक्शन बसे इसे मरोना होय हौजिक से कोई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 पे कमीशन की मतंग दुम चौराक बोमा फर्स्ट राउंड खना जगरे इसी गिदा इलेक्शन जरबदा इसे की पर्टिकुलर केनो से मरोना ngarang social welfare and corporation minister nemcha kipjen district social welfare office bisenpur gi sta chatpa kanda yengjanba dugi surprise visit ama topu kanda no work no pay gi wakhum lakpa se swai se overall ise kamaina yengbi kamaina ubi aduga number 1 da social welfare gi department se thabak tawdaba mangam sandaba aduga lakpa kanda thabak torom dabudu uba kanda minister du kitang nungai taba pen dabudu gi wafam oina lakpra aduga मरोय नो पे नो कमीशन नो पे नो वांग नो पे की वफम से डिपार्टमेंट की हना नमसे सदगनी गायना फोंदोर वफम से इसे कमाय उबिगेसिन ओवरऑल होय नरंग अखोय की ऑनरेबल मिनिस्टर मिंग वाइना पंजरबद मैडम नेमचा किबगेन हाय अखोय की सोशल वेलफेयर द कॉर्पोरेशन पाइबिरिबा माना सरप्राइज विजिट डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस बिष्णुपुर दा चतपा कांदा स्टाफ अहुम खा एब्सेंट ओइबसी थेंगनरपदगी ngasi office hour angan bada khoi department gi commissioner director adigi loin mag deputy director khang de officers in the even section da leiba mayam si su kaubiraga asigi office ka da ba haiba sidi moi hom khaki wanate asidi thabak tawdraga di tolopi pham thokte haiba si ki khoi gi honorable minister na yamna thabak yamna sincerely tawsi haiba si yam kanna khoi da takpirami आई वखंदी मसी यामना आईदी एम्प्लॉई अमा ओइना ऑफिसर अमा ओइना आईदी यामना याजनिंगी मरमदी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हाइबसिदी अखोईगी इसा इसाना लैरिबा फमलिबा चेयर दुगी मतुंगिना यामना सिंसियरली थबक तौबा हाइबसी यामना दरकानी एम्प्लॉई सिंगना यामना सिंसियरली थबक तौरा कांदा डिपार्टमेंट सी माई पाकदबनी अदुगा मियाम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हाइबसी मीनदी होय यामना हेक्ता यूम साबगुम सोरक थोंग साबगुमना हेक असि यौरे असि लोइग्रे हाइबा मक्ति हाइबदी यादबा ह्यूमन बीइंग्स दा सेवा तौबनिना ngasa nahangi 26 republic day da akoi gi te block ta hapchagiba from the first heartbeat to life ever after haibado habdi hek pokring edigi miron badi horaga siba bawba akoi social welfare gi daita se asuki matik lei aduna social welfare department sida pija pithak pagi asibada thaba seba to kari ni piga daba oles ki khangde adigi akoi gi disability singi welfare gi khangde adigi akoi gi awaba nanglaba nupising adigi kareni yamna laita lairaba widow singi adigi children home the lady ba orphan singi adugum yam destitute mayam sibo seba to ba department ama oibana yamna ngasai gi department da thabak tawriba field da leriba makhai si yariba makhai di yamna wana dedication amaga loina na thabak tawba sisu adum laitabadi nate mi 100% hekta tawre haiba makti ai haijaroi adubu yamna ahing nungthin khaidana like for example esmaina nupi ama chatham khangdana leirame habasu akoi adu rescue tawrudaba yade magi shelter home karambada thamgadabano women shelter home dara na disability gi akoi gi thambam thokpa mhamdara thambidaba yade angang ama sumaina hundo ame kappa me tarame haiba makhai sichu yam thuna akoi gi leiriba district ta thabak wana toribal child protection gi care gi institution mayam ama si hekta ahing nungthin khaidana thabak di dum tawjabra haibasi ai gi site gi di yamna haimanba thoktabra hina bdi khalli thabak tawbo mayam sule edu karim kanda khara thabak tawbo watpa khara sutui lei thokpasu yog do banati haibni chen haibni sem dare kanda sai gi leiram da ahum se immediately akoi ngasimak moida akoi na show cause notice ama su thajagre aduga anganwadi center singda fajana non formal preschool education ka ribra nataga pija pithakpa tawribra tawdabra haibasiju aikoina district administration da haibadi dc sing da su yariba makai te akoi chithi gi jakre yaraga di mogi dagi su report asengba report tu akoi pbu haina su du maina su tawjare aduma sidi akoi honorable minister dagi horaga akoi gi paibi riba director khangde akoi commissioner khangde akoi gi department gi akoi higher authority sing sina yamna maroina akoi minister gi lamjing makhada ngasai gi thabak tawdragadi tolopi ba yaroi paisa pi ba yaroi habsidi yam kanna adugi mamot lei ai gi site gi di yamna office ki joint director ma oina
natra employee ma na aidi yamna yajaningi being a joint director of social welfare department is a surrender haiba no pay no work no pay gi keno se basi sagole happy of support to have wafam duni chen thambi re che oja Biken gi maru ne hujiki implementation of 7 pay commission do ai dum lak sage dugu kitang oja Biken gi soi opponent ta lobjening ba hai tai hujiki tentan khumbi tai madudi sai gi no work no pay gi wafam hujik le ri ba pibam ngarang phongdo ri ba honorable minister social welfare and corporation gi sudden surprise visit ma chat pakanda mi leiram daba ka ba thengnak taba adumain toro kanda laiba kano sing do yenga kanda punna thabak sudrabadi tolop ka kani habi wafam adu plus mi si ihana masakuna paijir department the ihana implementation masi chatagani yam effective on chatagani yam thuna chatagani habi wafam pongdoro poche Manipur su sometime department sing ke chalu kanda thabak torom daba duga working hours iten ten badong to wei kari wafam pongdoro pa ngarang gi maruna honorable minister na phongdok pili wafam se indication से मसी की पोस्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के खंड तब डिपार्टमेंट सिंह से साइ की हाई रिबा नो वर्क नो पे की केनो से फिल्म से स्वाइद लोइना मुक पुसल कोई फिल्म से ओजा कमाइनो येंबी याबिनिंग ब्रा कमाई उबी मसी की मतंग दा आई बो हाइजो गदे अफबा सिस्टम अमा लागनबा अफबा सजेशन लागनो होनबा सिदि बिपुम खुदि मंगना लोइ यानिंगनी लोइ पामगनी अदा सिगी मैटर सिगी मरी लेना अखोय हौगिबा 2017 की 26 अक्टोबर gi 26 October 2017 Honorable Chief Minister gi conference hall da koi kai khunarba Honorable Chief Minister na koi da mai 7 pay demand to da thawai yauri mai na office ki thabai khang miyang gi social service pi ba da government pi ba service da thawai yaw bi da mai office ka ba chang nai ka bi chang nai kum bi na yes ado koi appreciate to ada मधु अखोइना सिदा सिस्टम हम लेदि हजिक सेंट्रल सर्विस एम्प्लॉयज की सिस्टम सिगा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सिस्टम सिगा खितंग आइगी माय ओपिनियन हाइ तारेको तसेंगना हाबदा सेंट्रल सर्विस की दि पुंग और 9 और 9:30 ना माय हाय अदो कुंबदा पुंग मंगा कुंबे मैदि लंच ब्रेक अनमा पियो अदा लंच ब्रेक पीबो मैदि मै पुंग सुतेन तार लंच ब्रेक दिना my all of us matam kai to thangi khoi di lunch break we the government as anoba government da khoi na employees gi welfare gi damta afaba no work no pay boire any policy program ma house anti corruption sena tawtana employees mayam ma corruption free we gadam ni sinja thumda to kadam ni haiba sing je khoi appreciate and to joint imsu council m2 mju gi mai ke di strongly khoi support to we ado hoji munabun khoi gi madam अखोई मिनिस्टर ना हाइबीबो मखोई दु सपोर्ट तोइ र तबुदबु सिस्टम जे अखोई मणिपुर सी तसेंगना हुजी एम्प्लॉय मा एग्जांपल अखोई रोटेशन ऑफ द ट्रांसफर सिस्टम जे लेगदबनि ना हाय अखोई साइड लेबा एम्प्लॉय स्टाफ मा एग्जांपल उरखुन जलस उरखुन द ट्रांसफर पोस्टिंग पीरिंग कलस अरा उरखुन द ट्रांसफर पोस्टिंग पी द मागी लेबम साबा माइबमा मागी अकोमोडेशन लेबम जाबम एरेंज तबम संगे दि अदि माना वर्किंग डिस्टेंस लाख चथोक जसिन गे बम ले अदि बु तौरि पोसे सिस्टम मा इनाइ नाइ दबा पोट अमा सुम लेरप हाइतारे अदो सुम सिस्टम जे सेमदे गे इवन सिम तक 22 points out of demand अखोइ एम्प्लॉयज नि वेलफेयर gi दंता डिमांड कुनगनि थोइ नल लेरियो अदो सिना जीरो द हंदरब मतम दो डिमांड सिंग जीरो द अखोइ एम्प्लॉयज gi डिमांड जे जीरो द हंदरब मतम दुदा गुड गवर्नेंस लानी no work no pay hai wafum la roi ada system ji akoi government gi system ji masi kitang as a employee organization amagi side gi akoi na session tawjining badi central government gi employees gi work style na komai do buno ada hoji am seng nai bo ni Bisenpur hoji madam na inspection set pada thengnari ba pot tu ma office ka minister ka am di adu khana dingi mamang da infrastructure du komai tawi कम वेलफेयर ऑफ द पब्लिक सिंग द पी ने बिदम द कम इक्विपमेंट्स वाले कम तो वे हैव क्वेश्चन जुम थोले हो इसिंग जंगाय द अखोइ के छात्र की अखोइ के लाइक ताकपी द मतम न कनो तो वे अदुगा प्रकाशन कन्न चेक तो वी का हैव की वारी दो ताबसुन ले दो अखोइ नो वांग नो पे जी JAC AMTUC की साइट की full support we haitare okay oja hojiki adum leire aduga implementation of masai ki 7 pay commission tang la kan hojik sei na
kitang kanone lady se oja gi oja biken hogi maruina JAC AMTUC and AMGEO dum lere aduga hayeng dagi hayeng se protest tawni 1st February se protest tawni habi wafum mamsu thokti tholi swaida ayeng ba apa sing da su kitang di chamam na bama adum khara di phawg dongwali madudi Manipur Government Services Federation will go on protest on 1st February 2018 gi hayeng se sit-in protest tawni habi demand almost same oiba male swaida 7 implementation 7 pay commission se demand to si group ani subra aduga ojawi sina maru na hujik se hayeng sima hajuki changin gadori si Manipur Government Service Federation se hayeng di protest tawni hare ojawi di amon dang sai ucha chinglen thambiba yes confidential on thamgada po ne adu hujik ti media ta kai da phone rak pataki 100 ki 2000 dan hayeng pham dori ba to no da ki tangni ta ki chathar kadori ba budget ki pham sai da budget sai da 7 pay commission ki reflect to di habi wafam su thole is it clear indication 7 pay si people ngam gro habi clear indication lobi bra makha tha ba khongjang sing kari sing kamai changin sing khali hayeng ki protest ta oja sorok ya bibra ya bidabra organization ani thokra si matang sim tang oja han tabibta masi matang si masi ga mari leina na akoi mamang gi akoi 26 October 2017 da akoi the JAC AMTUC and AMGEO da ai sa da address toraga moi letter ma pire letters da hai 3 months ngai biro aru principal secretary finance akoi sar Bibek Kumar Diwangan na irakpane adama adugi mari leina na akoi 3 months akoi mapung phare ai wakhan ga loina na Honorable Chief Minister unani na tawin marak sida Chief Secretary si ana tung unabam changi unabam phayena akoi Chief Secretary akoi sar Chief Secretary ar rasmi si unai ada unaba se January tang kun unabane ada January tang kun unaba sida akoi mongonda akoi payment committee ki second round mifam je 16 January 2017 18 da phamme na dugi pawdi leraga mamang first round payment committee ki report sima di akoi proceeding khang nema khang de akoi JAC AMTUC AMGEO ki site loi phang bai da adu handa ki second round payment committee ki meeting ki proceeding mai ki information jing ji amta phang da ba da akoi respected Chief Secretary da adu information PBO na hai ba man top secretary ne hai the top secretary ko mai to bono good governance di Honorable Chief Minister ki vision da akoi ki good governance na hai ga akoi top secretary hai bo phom lai ji mai to no na akoi hai da masi 85% gumati payment committee ki akoi 7p implement to no wi dong ta 85% gumati lore aruga aduga mana point thamai si technical point ni mana technical point jina payment committee na tawada thabang ni aduga 7p implement to bam sung to da bi political issue ni ana hai adu mamang da di sel thungi phibam sina akoi economic issue ina leiram ba pose handaki Chief Secretary University da di mo political issue ina mo onthor pai da ada political issue si Honorable Chief Minister na mana 7p si declare torogadi adum yare haibagi poloina yam yang noina haire do akoi ji amusu meeting mu tholaga emergency akoi core committee ki meeting mu phamaga akoina 14 January 2018 da tagiba executive council ki resolutions to ga loina na 31st January 2018 ngasi ebe numisine sibuki banungda yam concrete oiba akoi gi 7 page implement tawba amsung tawdaba ga mari leinaba yam concrete oiba decision ma pipiro plus aduna kaigumba akoi piba hi akoi unara matung dani ko ada unaba singrang si akoi last hour da first hour da so dum last hour da su ngrang si Honorable Chief Minister unaba gi ma unaba gi akoi secretary Sara Sokuma da akoi contact tawnaba change da ngrang si yam nungai ba wari ai da re 7p ga mari leinaba gai di akoi Chief Minister ki office da sang khanu hairi he na security ji na akoi karam chang lagdi adigi nam nongning mani matam di 3 months di thagrabni ko adhi mo mamang da na mo 7p ga mai le se moi chang pa ya di na hairo na hai ai na hai akoi na luxury basi ai shagi personal matter nati akoi employee singi Manipur da riba employee singi welfare gi dang ta moi gi representative moi na laksabani adubo changba ya di haibni kari di upai le hai ga khoi nu thole ado khoi no laksani ma point ni thaja ba su pi ba promise mayam su to ba aduga
matamsu thawum ngai wana khoju ngai ba adaga thawum ngai ba tu akhoi gi wakhanda di 31st December 2017 da oibra ne khale thawum je ada khoina tham chu mu chondaraga 31st January 2018 ngasi bu numi se sibuki matam je goi tharaga sigu nung de kangre oiba pibiro na gi marak sida ngasi newspaper da mo koi sar ngasai gi sa Chinglen na ju thambi ba do koi media da koi gi top secret ne haram mayam du media sida koi gi budget koi 7p ga mari leina ba yawi yawdi question mayam tholok ba se ado koi no sini hang sini ni di hum di hapet si phung na re kayam chumba lan bai du di hayeng session phama kanda uja Chinglen yeng minaba tari adu ko sofa hojiki wari saba changuba 7p commission ki matangi 7 kenugi oradi madu unaba khitang timing cha khiroi kai se uja Chinglen swai se piba ngamda badu gi engkhan bada clear indication male adu ko karim kan uja Chinglen state sing hai tare state se Assam yauri Odisha yauri even atop top maga state khara yauri madudi ngasai gi center da han moina hairam pase state sought a mechanism under which the center could not announce a pay revision without consulting the state haibagi haidi tanna biro mo haibani ngasai gi pay hek revision gi kari gi matang lagde state sing tanna no mo haibai wafam su mamang da lawi dabanate adu waja sing aina lakchaning pase 7 pay commission pi bai se state tu ki tangai phadaba haidi pi daba ya daba phibam du oibra natraga state ki financial condition du phibam yam tadragadi pi bana traga pi daba state na lepcha ba yabagi phibam su oibra sini uja Central की पे दी सेंटर की ओइ जगह है तो स्टेट की ना कोई स्टेट की मा मसागी स्टेट की मागी पे फिक्सेशन की कमिटी तुम ले जाए अदनो जिक सेंटर ना मधु लॉकथोरप तार बोइदी मसाना ताना कोई एम्प्लॉइज दी जमाना बा एम्प्लॉई नी ना कोई सेंटर स्टेट हाइजे बगी वानी जमाना बा कोई सिटीजन ngakतनी ना मधु कोई स्टेट की एम्प्लॉइज से रिफ्लेक्ट ओबी हाबिसे मसी जुनिन ओबे डिमांड ओए से जिक मणिपुर मक्ते देखता हारसे बा कोई दा जेनिम साबा मगा रिम साबा मगा अनि लेरे अंदर रिम्सना कोई सेंटर की पुरा ओइरे जेनिम्सना होजिकसु पुरा सेंटर की ओइद्रि अन होजिक तोलो की मतंग येंप मतमददी होजिक अखोगी रिम्स दी साइनिंग हाइतारे अदुगा कोई जेनिम्सना सफरिंग ने जे रिम्स की दी कोई नवंबर थादगी मोय 7 पे एन्जॉय तौरे अन डॉक्टर खरदी कोई लाख अहुम की मथक स्वाई योबसु यावरे अदो समना कंदने जेनिम्सदना कोई हानगी तोलोप तु फंगी बने अन चामाना बकोगी लेरिबा फिल्म स्टेट से लेमिनरिबा कोगी से एम्प्लॉई सिंग मर्कतसु अमना साइनिंग एम्प्लॉई अमा अदे अमना सफरिंग एम्प्लॉई अमा लेबा हाइबसि सुमदेदन अदम कैथेन दि अनि सुबा नते कैथेन दि अमा खक्तनेब अदे स्टेट की एम्प्लॉई सिंगना कोई संडे मार्केटा अदुगा कोगी सेंटर की एम्प्लॉई सिंगना अखोगी ब्रांडेड हाइबदु यारोय अदुना मसाइसिदा कोगी स्टेट सिंगजिना माई मागी एम्प्लॉई सिंगसिदैदा कोई माई वेलफेयर की दमकता खलकांदा मरमदी कोई एम्प्लॉई से कोई माई गवर्नमेंट टू दी मागी बैकबोन है अदो मणिपुरसु मणिपुरी इकोनॉमी चलाई से याम सिंग हारगदी तोलोप नने हाइदे कोइना प्रोडक्टिव सेक्टर हाइना लेरिबा लौ सिंगुगी हारो इंडस्ट्री की हारो मसिन कोई पिकअप तोब ngamde हाइदे इन टर्म्स ऑफ कोई मागी से जीएसडीपी दा कोई इनकम दा कोई कंट्रीब्यूशन तोरप मतम ददी कोई तोरोम दगी लाए सर्विस रोम दगी लाए अदुना कोई हाइरिबे सिगे कोई खुसुमन से मसी खरे हेंगलकप मतमदा कोई इकोनॉमी से याम चाउन इंपैक्ट लेगेदबा अदे हेंगलक्तबा मतमदना कोई इकोनॉमी से स्टेगनेंट ओइना दुम लेगेदबा अदुना कोइना पर कैपिटा इनकम हाइदना स्टेट पुनम की येंग मतमदा कोई मागी सही की सेंटोक्सी मिकोकी मसी दिल्ली गुबना लाख होम की मथक योरप मतमदा मणिपुर सिना कोई लिपा लिसिंग हुंपु हुमद्रा स्वाइदा हायरगे सुम लेरे अदि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट मैम सिगी मनुंग सिदा मणिपुर लोवेस्ट पोजीशन दे ले अदि अमना येंबदा कोई याम लाइबक थिबा हाइतारे होजे कोई सोशल वेलफेयर की दमकतसु स्वाइदसु कर्सन मु ओइनंग एदि करमाय तोगेदा सोशल वेलफेयर बे डिपार्टमेंट सी पुनम मनि एस्पेक्ट तोबा मागी रोल याम चावबा रिस्पांसिबिलिटी याम चावबा अदु मागी लेरिबा बजेटरी पोजीशन हाइरो अदगी मागी एक्सपेंडिचर तोबगी चांग लेरिबा फाइनेंशियल की लेरिबा मागी प्रोविजन जिगा सिनरबी मो लोइनमक सी यंग मतमदा याम निंगबा काइनिंगाई थाक अमदा ले होजिक इंडिया की मफम अमत्रदा पिनद्रबा कोई से ऑल एज पेंशन लुपा चनीद होजिक मणिपुर पीरे हाइदि स्टेट किसु अदुगा सेंटर किसु अदर मदु स्टेट की शेयर जी लुपा अमो भोक्ता अनि भोक्ता हाप ngandबगी थाक तु लेरियो हाइरिसी अरुणाचल प्रदेश दि लुपा लिसिंग अनि योरबने अदगी दिल्ली दि मसी लुपा लिसिंग अनि समा योरबने अदे अतै स्टेट दि मसी हापनदना लुपा लिसिंग अमगी मतक लोइना पिरब मतमदा मणिपुर दि लुपा चनी अदगी से कोई विदो की हारगा लुपा चहुम अद अतै मफम दि लुपा लिसिंग अनि योरबा अनि समा योरबा अदुना हुजिक मणिपुर सी यामना कोई लाइबक थिबा स्टेज अम हाइतारे अदवाइ दुदा लेबा
aduna haiba khuding maksa masmai sum tawdra koi chat di yaroiba maram da ini sajariba koi si globalization ni hare adu kuthang da koi open up tawna ba tawra eji border trade ki wala iba AS ki wala iba mayam si koi isa phatra gadi pangan phatra gadi adagi madu koi thengna banga moiba khongjom lan tar ko koi tu ko doine aduna masigi challenges mayam cha masiga koi chana na koi ohoma porpa ma change aduna koi tripura da maka hanjala kanda koi amisan yam phaja wam hai akhona pamise chief minister hong madu na teba akhona pamise MLA hong man na teba akhona pamise akhoi miyam gi punsi da ohom porpa adu maru na koi employees gi adi thabak toribe kamarchari sing cha makoi gi punsi da koi ohom porpa duni haidana koi campaign tawi aduna koi sarkar hek pai baga koi 7 page pigani aduga miyam gi koi gi wari nang ba miyam se masigi welfare gi damta koi hujik leiba minimum wage bokta koi double de hengala kanda koi lupa liching tara dagi tana piroi kana mana si wasa ise masi kena matam da employee haiba adagi magi employee ga koi gi service sector haise masai da koi gi sarkar siga koi gi naknari bagi mongsi yengadi akoi sai da topom thokpa thabak si yam chawna le aduna koi manipur hojiki leiba koi manipur gi film se su koi economy si koi gi service driven economy oi banina koi sarkar sina su koi employees gi welfare gi damta hana khamam thoe aduna welfare first adu atai action ngasai bi ba koi gi se no work no pay ka harise masi hoi achiam phajaba kuntang ni aduga koi minister na concern minister na koi social welfare office nge chadi gase masi officer sing su chala ningi sumaina adu masi yamna koi wa culture sagat pada adagi magi normalcy porak pada adagi magi office ni thijana koi chalai na hona bada mada du koi aso mating pangni sima miyam na su tu mai yani ni kal tawbu ne thamdani ngi de koi employees sing welfare sa masi hana lokapio adigi mo department sigi usik leiba problem sing jahan masi ko address tona ba problem yam ko address tona ba kari to ba yage haibna singo mayam si tona na ba ko gi concern minister na su magi ko staff sing the employee sing kaudana ko gi se ko gi chief minister na mayam gi numit kai sumai tori sumai na ko employee sing gi numit kai na haidana natra ko unabagi sigi khudong jab se adi employee organization obi adigi staff obi ai unan ninge ba aduga krai bai da ko gi problems gi kamai tona ko masi solve tona khona ga dagi adigi amana ko attendance da poor attendance lai riba si kamai tawdana koi masi koi hena phaba performance porana khona bada koi suggestion kaino haibani sing basa hana loning e adu argi sustain to bangam ne adu faida yang ai de koi parliament masi gi susi por ko matam dai workers sing da suno koina no work no pay gi principle se chala raboi di koi MP sing da su chala ro dana hai koi rekha ga koi Sachin Tendulkar se makoi si nominated ni dana koi Rajya Sabha da adu makoi attendance yamna worst performance oiba aduga se koi chahi da moi lorisi se rekha su chahi manga du da ma lorisi tolop amusung koi magi atai atopa expenses sai tare masi yam phajan lawe chahi mada lakh humpu manga ta ba yawe rekha gi su aduga mana koi attend torina koi 348 days gi manda only 23 days gatang koi attend to ade mithun sagrapati ge su 90% muk sima attend to de si yam lai khra te koi gi even mericom de koi debate khar da yawi adu rekha de koi question am hangi da amane adu masai da su koi gi no work koi no pay sa MP sing da su pambiu adu gi legislature sing da su pambiu assembly da koi laktra ga dimasu koi ga no se PB ga no ka hai su yawi bane no work no pay se hoi sinmi sing da panbi bu ka su kai de adu yaraga di masai se khara kai tar MP lawmaker sing tagi han pan ba horaga di maroi na makha ta ba employee sing tu hara hora ya jaga ni habi ofum ni ise surrender laksa bu se break ki matung laksa gi se break ki matung da impact news gi man hondi yeng bi ba punamo ke pham da thuna pudun laksa ge impact news mi yeng ta dun lebiu break ki matung da yeng bi ba punamo pu am kana taram nok sari ise han ba round ise no work no pay gi ngangi social welfare and corporation gi honorable minister gi BJP kari gi matang ngang bi ge se phamba 7 pay implementation gi commission gi kari gi matang si wari chabani na horen se loirak phong de se de 7 pay gi kari gi swai se mod opinion kari phong dong ni kai na ga hangok de se saung dong male ise hanana 7 pay commission gi kari gi mase implement to godam ne top state sing da su sana khre adu mase khoi de toru se thengmalab ni kai na ga haibi ningbra natragana sarkar se khoi state se paisa khara wa bani da swai se khara di yengbo phani haibi ningbra adu ga karim kanda no work no pay do hoi ke sukai de to bu employees singe welfare gi damakta sarkar na khara khanbi basu phani kai si kamain thambini che asagi work culture se hengat na badi ara koi honorable minister na su koi da meeting ko biba matam da district office da leiba
खरदी डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस दा लोइन मक डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर गसी डिप्टी कमिश्नर सिंगना मिनी सेक्रेटरीट ता प्रोवाइड तौरगा लेरगा बायोमेट्रिक सु पानबा होरे अदुगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस दा नतबा मसाई प्रोजेक्ट लेवल दा ब्लॉक लेवल दा थबक तौरिबा सीडीपीओ सिंग की ऑफिस दसु लोइन मक बायोमेट्रिक सी अथुबदा पालगा यामना कोई अटेंडेंस यामना फजहनबा मतम चाना लापा मतम चाना चटपा हाइबसिगी कोई तौबिरनी ना कोई मैडम कोई ऑनरेबल मिनिस्टर ने हाइबीगरे अदुगा होय नसाई कोइना रा डिस्कशन दसु दुम ताबा गांदा आईडी एस एम्प्लॉई मा ओइना कोई तलब हेनगत हनबा 7 पे इम्प्लीमेंट तौबा हाइबसिदी अदुम तौहनजनिंगी हाबदी होजिकसी लोइन मक पोचेगी ममनसी लोइन मा हेनगत ख्रे को हेनगत ख्रबनीना इकोइना मतम मतम दुगी थबक अकोइना वाना खरा दुम तौजबसी अकोइ दुम तौजे को अकोइ पुंग मापन मखाइदा तरादा लागा पुंग तरु मखाइ तरेट निपान तारसु अकोइ अदुगी थोदोकपा यामना ओवर टाइम तौरे हाबिसु खंजदे मरमदी डिपार्टमेंट की थबक मखैसी लोइसनद्रगदी यामना हायेंग मिंगोंदा अवाबा डिपार्टमेंट की सोथगदबा याम लैबनिना अदुबु यारगदी एम्प्लॉई सिंजु अकोइगे अटेंडेंसु फजहनबीबा याम कन्ना स्ट्रिक्टसु तौरगा सेक्शन ने येंबीबा अदुगा अकोइ एम्प्लॉई सिंगी तलब हेंगतपा हाइबसिदी ऐदी हेंगसनिंगे हाइबसि थमजनिंगी ओके ओके ओजा बिकेन ममंगी केनोदसु खुंब खरै वाट वाट पदुंग तोय ओजा बिकेन खरसु के हेतारे पुंग नुवाइतबा हाइबताइ एश्योरेंस अदुगा थाजबदी मयम पिरमबनी अदु काइना थंगदा थाजब फनाम पिग्रसु थबक तो ओंथोरपगी केनोदुदी ममी याम सामबगी फिबमदु ओइरकपस्तैदा मरुइना ओजा करि करि सप्लीमेंट तौबिनिंगी अदुगा एज ऑफ नाउ इन खनबदा क्लियर इंडिकेशन अमदि लेबि माली हानासु पंजबदुनी मदुदी यामना हाइदि पुथोरकमक नत्रमिना हाइबदि ngमद्रि बट मीडिया दा कैदा खरा फौनबनिना बजेट असु 7 पे कमीशन से रिफ्लेक्ट तौतबा एट द सेम टाइम वारी साबगी फिबम दुमसु आइन खंबदा सारक्तबदु पीबा ngमोइदबदुना आइन खंबदा सादब मानबगी अमसु संगी अदु क्लियर इंडिकेशन एज ए होल अमदि लेबि माली अदुना नेक्स्ट स्टेप से ओजा बिकन करियोगे तगेसु नेक्स्ट स्टेप से अखोइना ngarang na hanji koina sigi last reminder last deadline ji koi 31st January ji pi bigi honorable chief minister gi secretary koi sara sokuma ga wai sana badam da mane yam seng na ma hai hojik assembly session ji February 2 dagi leire ado side khana ga da department gi wise khana ga da ko ka da ma leire si marak sida 7 पे की हौजिक कन तौबसिदा सिना मांग थाबसि हौजिक मतानाय फद्रगदी असेंबली सेशन लोइरगा उन्नबगी माना इंगिलमदि पिरे अदुगी माना अयाब अदु पिगेना अदा कोइ हौजिक लाइबबदी JAC AMTUC and AMGEO ना लौगदब डिसीजन दी अखोइ 31st January बोकी मनुंगदा अखोइगी मोइना थाबा मतमदग लोइनना अखोइ डेडलाइन्स पिरे सिबोगी मनुंगदमा इम्प्लीमेंट तौबगी पॉजिटिव ओइबगी पोसी हौजिपोक्तदी अमदा पिदि हाइदारे अदुगा थाजबदी याम पिबा थाबोइना दम ओंथोक्तबा अदुबो अखोइना सिदा लाइबा पोटी JAC AMTUC AMGEO ना 7 पेगा अमसुंग 22 पॉइंट चार्ट ऑफ डिमांड ग मरि लेना इंडिपेंडेंट सिजवाइ स्ट्राइक जंक्शन नेना जंक्शन लमगा अखोइ हौगिबा 2016 गी नवेम्बर तांग 15 दा अखोइ स्ट्राइक सि सस्पेंड तौ लेबने अदा अखोइदि हौजि लौगदब वारेप्ति स्ट्राइक सस्पेंड तौ लेबा पोटु रिवोक तौबा लाकदोइनि अदुदने अखोइना जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल AMTUC AMGEO दी अखोइगी एपेक्स बॉडी अमोइना स्टेट सिगी एम्प्लॉई सिंगी वेलफेयर की दमता 22 पॉइंट डिमांड मैम लेरिबा पोटलमनिना अखोइना हौजि स्ट्राइक सि लाउथोकपा अमसुंग लाउथोक्तबसे एज ए सेक्रेटरी जनरल अमोइना अइना ngasiगी मफमजिददी अइना सबसाबा अइना हाइबा ngamjadiba maramna अखोइगी मथक्ता कोर कमिटी अबम ले जितु काउंसिल ले जनरल काउंसिल ले अदु ngasi बोकी मनुंगदा गवर्नमेंट की साइड की थबोइना ओंथोक्त्रे हाइबा मसुंग ओंथोय हाइबा पोतु हौजि बोकी ओइनादी लेत्रे अदु लेतबसिगी मरि लेना अइना सेक्रेटरी जनरल अमोइना अखोइ कोर कमिटी अमसुंग जितु काउंसिल मिफममा अथुबा मतमदे इमरजेंसी ओइना फमनी फममा मतुंगदा अखोइना 25 November 2016 दा स्ट्राइक सस्पेंड तौबा पोसे मसी रिवोक ओइन तौबद्रा अदुद्रगना हयिंग नोंगानबदगी तांगमदगी सम ऑर्गनाइजेशन ना असिने प्रोटेस्ट तौनी खोदिना हाइबसिंगसिदी अखोइ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल AMTUC AMGEO गदि कइगुम मकलमतगी मरि लेनदे अदा अखोइना होजि लौगदब डिसीजन जी याम लुई दि एज ए आइना
employees-ing leader moina aina ngasai thamningi point di ai khaktan lo ba da ba akhoi gi core committee gi amsu is the council gi department sing da lai ba representative sing gi mai opinion yauraga aduga akhoi na kai once decisions lower ba tung di akhoi dur dai da akhoi di demand phangdri bok da akhoi di han nai da akhoi changjal ka da ba step oi ba ada mamang gi government da akhoi 6 page phangnu hon ba da mamang gi government na 6 page si strike si tha mai manga tawdana tawraga awaba mayam phangge do adugi numaitaba 17 May 2000 mamangi kano sida akhoi black day observation tawe joint minister council AMTUC and AMGEO na akhoi gi employees sing gi semi sing gi khujman matam chana PBO akhoi adu tawbiyo na khoi haiba matam sida akhoi si phajal laga ngasai gi kashum sangda akhoi gi demand pi bai mohta namjala thambai da adu mayam duna akhoi black day observation book tawe adu mainong na tawbudo handaki government anu usida di akhoi na khalbana yam phajana positive first round second round third round wari shar abnina yamna nungai na akhoi je without ngasai decision without strike da akhoi gi ngasai gi akhoi gi demand je phangani na akhoi yamna thajaba ma leiramaga thajaba si taseng na mang bai tare ado akhoi na huji pamjai ba poti amuksu aina media ngasi gi kanani na basi gi khong chawa loroga aina apin tawjeningi di honorable chief minister na pi gi ba promise mai thajaba mayam do amutanga khanthabiu aduga huji pangthokadaba akhoi assembly session manung sida amutang yamna decision amtang di 7 page si yan tawrani habaduma lahoningi aduga 7 page si 1/1/2016 di effect already hauji already 2 years sahi ani haugrabani ado haugraba posida amu koina hauji sirida koi oja koi sar Chinglen na habiba koi gi pay implement over committee semda ba di hauji si mamang gi 4 pay commission gumba 5 ade 6 ka lai sing si koi di state pay na oidrabani na sentence nom do dum chapsana dum chatkadabni na sida koi gi pay commission sembagi thoina mathau ta tre aduga payment committee na ma semi simadi financial involvement koi gi 7 pay si pirakpa matamda kyam board toni ko di si nainaba simadi masi only name check ni tasengna da honorable chief minister na anawari chanaki bagi tha hongi matam du solution gre anaki matam du solution gre thajaba mayam ama leibado khara mangjara su puramung mang budi natri thenga bu su thengna phangbam tokpa 7 pay commission do amtang phangre have say employees sing asset pathajabani better late than never haiduni khara thengjara su kasai gi phangbu phangadi yabagi wafam do sikudum leiri haibani madugi will do da uja Chinglen Maruin 7 pay commission heck pay commission 6 pay commission 7 lakpa swai se in kan bada pot yon bai te karbar wala sing su employee sing khidi moidi commission gi 7 pay lakh ramni 6 pay lakh ramni 5 pay lakh ramni na maman gadi lak tabudi khangde pot yolo pa kan de dum khara tang ba gumbagi adum kano so dum khara sum issue dum mayung no bajani swai se already even swai da su 7 pay commission gi hanawari chabai phim le remina pochai maman tang khat pa wang khat pasti pochai maman se tang le dai bagi phim du ngak ni si juk le ri se oja karim kan da price simadi both state and center fail to control it happening bra duga men swai gi phim sta quite gi suffer re se employee to sunate so sang to sunate kanam nate swai si common people duri middle class ki makha da leki ba kanu sunguna suffer quite again suffer to si moi ne comment pa kum pe bining oja sun en ga sai mamang thamje ki to Manipur gumba sidi tolop na chalai economy gi mong ne tolop tu thadura kan da ni ba pot lei doi to ado leine na ba khut leine na ba pot tu leitraga di kara wai da gi lei doi no adagi amana koi gi asoba victimization am oi hodo ba ya ba pot amana koi north east ki state sing se samna da Arunachali's amana 7 pay du enjoy torga 7 pay du gi mahau du tang greba ado Manipuri amana di somda koi gi 7 pay gi mahau du tang ba hoji phau da tangi tangoi khang ngam ne lei ba se masi ju asoba victimization ma khan mo oidori ne hai discrimination ma khan mo oidori ne aduna manana chakki hai tar boi di koi gi khongkap se manana thamina ba ma change
aduna Nagaland gumba ade Arunachal Pradesh kumana koi 7 page ngamakanda akoina karigi ngamdri no haise koi masi sarkar na su adu mari leinari ba authority ni masi akoi khanba ma thoi not only 7 page koi gi karmachari khakti gi natana hojiti ke dawre 7 page center la thoki bi ke dawre scheme worker side la riba moren koi social welfare de yam su lere ko anganwadi lere adigi si helper lere midday meal workers lere makoi gi khusuman jibokta koi gi minimum 18000 pi hagal abane bojiksi hoi adumaki piba ngamdri ko adu Delhi dadi anganwadi worker se 10000 gi matak ta pi gre adigi koi helper ge si moi 5000 gi matak ta pi gre ada atai de state singju yam chong chong pi gre Manipur de objitu leng dra loni stagnant torga lei bane aduna punamak si khusuman ji yauna hengalu haiba demand ji yamna juni no be demand aduna Manipur gi dana koina se koi gi high rebasing ji amate hengatra ba aduna ngasai atai atai state sing loi hengakraba adu ergadi akoi economy gi magi growth rate se masi ji hengat ba ngamoy aduna masai da koi toro masu aso contribution ji pi dori ne ba mari machine chai thor ka dori ne ba kai thir si deida adu chai thor bagi madugi khudong chaba do madu atai na su phang dori ne ba atai section na su phang dori ne ba aduna koi Manipur da koi matam ga chuna na koi 7 pi hai si Manipur gi oina bu yeng ga di se koi na economy blockage sang na tori ba adung ma mayam ga yeng ba adigi sida koi tori ba sigi lei ba phim myam ji conflict lei ba phim myam ji yeng ga di Manipur da lei ba si di koi port ki mamal ge sidi atai ma phonga yenab so koi am already wang na leira bane ana sigi yenga di pot ki mamal yenga di Manipur gi di 8 pe bu phim thu ena ka le okay hujik lo shalak pase ise maroina ise ise yauna dengjan video panelist ahumakta common haitai common question tang thamjaram ke lo shalam dai gi tengtak tang khumib tai aina hangning ba wafam se Menona ngarangi Bisenpur district ki ngasai gi koi social welfare gi department amada district welfare office amda visit tawbiba phongdok pose no work no pay gi wafam se hujik se budget ki mifam su kitang naksalakpa aduga yes 7 pay gi commission gi demand si mang ta leiba phongdorei ba wafam se kitang pak tu khara pak na yengakpa not only with the social welfare department as a whole employee state ki employee da 7 pay ki commission ki wafam du kitang bu lam thambi ko du akhoi hana thabak su khisi ka haibagi message ama manbar sini oja biken hanan ku tay oja masi haiba du dum subi ai hajo hairagadi adu bokoina pami ba posi lai Manipur da lai employee khutimu je thabak sudi na treat tawdo na mu hek tawbodo no work no pay ga ji hojita ngarang na handa hojita ga hogulakbodo na tawbodo aduni akoina hoji yam kana kana tawjini gi de adudi asukoi basi oji honorable minister bedamna no work no pay je ngara Bisenpur da visit ma chalu badagi adugi campaign tawni na hairagadi adu tawdini mamang da di no work no pay je state si employee sing je thabam da tawdri ma treat tawdori bra si question lama khoi employee organization gi hangni matang haiti haifam adagi hujik leiba pulap Tanjasi yeng pakanda karim kanda yes karigumba wafam madi phongton ngbo manbe wafam dri jabe ke sam na kanda ise kamai thambini ise hoi haibadi ngarang degi or hojik degi thabak tawrasi haibagi wakhan londi oiramoi ne ai khanje maramdi masidi we should work haibadune ba ko employees indi we must work ko haibasini adugi pibamda kanagumba khana yamna wana thabak suba dum yawi karena kita neglect tau badu masudum yaurang in general da yamna ikhosi thabak phajana suraga koi development program social welfare khangde ama khangda si phajasun si habigi adugi okhalon da mal hem jo Chinglen maroi na se budget namchunak chalakpa 7 pay commission gi demand sumang ta leba ngarang phongtok pofam che nungda message ama pu brasi message de hana digi sudum punin khale andi wari sabagi khongthang ji am tape aduna adubu madu sadaba yaroi masi koi employee singa mukna bai sa masi afaba koi gi good news oi roi sarkar gi su roi leba gi su oi roi aduna aidi hayeng mak koi gi masi gi budget ki mifum je holding da koi employee organization mari le ne sing je kobiraga wari sabiraga koi masi waroi sinama ai pura ani okay oja Chinglen aduga ise sarenda aduga oja biken nga se impact news to lakpi nga se gi manu na chema pung phan bi dok ta ina lengjan bidiba case ahum makpu amuko na thagachari ngasi ki damak thadi impact news ki manu huna matang solution jana batan jai role du lamdap se tholiba thodo wa thok kya ge marik sumba report ke damak impact news miyeng ta dunu ne bi